mong mir hi pinwam anti a hi Enterobius vermicularis mi wangalo hi ni a mi mong mir chungchang hi video ka siam to a hi eta hianin chipchia ang tak nga soi to adu tan chonin enlet theinga heng parasite mi pinwam a rikhi mi kan mi hring kan ril a hianin an oma atlang pui thu in hemi kan mong ko chung hemi ril puya hin anom thina hemi atui kan e pal hianin kan kai thin ani chonin ril te a hianin ain atui hi an tuya chuan kha an lo liana eta mong kwa kambela ten lo ma chang chuan an lo chuak thina in me chia phe chonin sera te po alut thei kan theni amaro tam takin treatment kan la alo om le zel ten ti tin thangka ta chuan alo chuak le atin thangka chuan in are thei chuang lo an ti eng wangin nge tuntuma chonin are thei lova eng wangin nge alo chuak le zel thin om le zel thin ti hi kan soiber tur ani apakhat na chon hemi reinfection dam doi kan eya kan dam to po ani theya amero chu kan kai le thei kan vei le thei an chu pinwam hi mi mong mir rikhi in kai chon hi ol sam maya abik takin nau pangte chonin hemi nge an mong thakte anan hiata kha thil enga boten khoya tiang kha eng tin moti khanin khatiang tuite kha an eidut le thinani an e thina tarang khanin an kai le thinani an dam to nu apo khan pakhat na chon treatment lak fulo wangin thangka chonin a dose angte hi an e lova a full dose an e lo wangin ni antinan albendazole te mebendazole te pyrantel pamoate te hi treatment tlang pui chu ni voi khat a dose an e hianin khamia pinwam ka that ma sela atui kha that lova atui lo keu khami ti hlum le tur khan kar ni nu vela a second dose mo booster dose mo kha kan ele angai thinani tin inuluk to lo wangin kusil fai ngun lo wangte emi towel te le diaper kan thla ka te tiang kan thian him to lo wangin kan kai le thei tin kan mutbua te kan towela te hemi nau pang toy still khoi te khanin nau om theya alan chu tiang atui te hi emi boru ka yen rei tak kar ni thum te tiang kha acham bang thei adam thei na ni chu kha wang khanin kan thil khoi atang te khanin olsam takin kan kai le theni thangka ta chonin emi immune system chaklawa hianin emi pinwam pengte hi an kai ma bik adam boya chon emi mebendazole hi atlang pui thu in 200 mg ani puitlinga in albendazole hi puitlinga 400 mg voi khata e turani heba ka hianin thangka ta chonin pyrantel pamoate an ele thina pyrantel pamoate hi atlang pui thu in 11 mg per kg ani tlang puya hemia dosi chuan a dos tambera chuanin 1 gram aya tam elo tur ani chuanin kuthiang hlim na apoi mo maya sa bon nen a fai taka kut silngun hi apoi mo hil ei don te in thia zo te bollo kan khoiten chuan kutin hi ti fai fo tur ani in kutin ni po bul thata ka kat tur ani in kutin ka te po ti fai tur atianga thil kan kutin ka ra po hianin kar ni atanga kar thum hi hemi mong mir rikhi adam theya chuwang chonin kan kut kan tan bul riau ni pon kutin kar te po hi a hen uas te mo sa bon tinen ta kan silin kutin kar te po ti fai tur chuan ni tina in bual tiang te po kha poimo chuanin kan bedding kan mutbu te kan towel te po suk fai ngun apoimo achang phei chuanin tuiso chi ani sa pho te po apoimo chuan kan soifo thina rule hlo angchi hrimhrim te hi chung ko member zong e hi apoimo
edinan mai mong bir te hi puitling te hianin abi takin puitlinga nei thosi in taksa alang chuak ve lo the khang te ka the dar tu anni theini chuwang chonin chung ko member zong arwalin treatment la ila chuan kar ni nuwa kha damdoi ka second dose ele turani chuan in chedak an soyang khan hei kongkhar emi dornok kan tiang chi te na pang toys te toel te tiang ta pot ti fai ngun tu kha apoi mo khop mai chuan in khang kha ani deuh maya thin apoi mo ber chu atui hi soyang khanin kar ni tu kar ni tanga chol kar thum te hi ami thomno te kutin kara te hianin chambang theitlat maya ewang hianin tam ta ga kan ngai tha a kutin te kan zu a identify tok lo thina kha le treatment ber chu ni a viral tel pamoe tirina yen leitur hi awang antia relo hi abi takin naw panga chonin pektel hi apoi mo khop mai ole kha mongmir kan adam thelo chan le kan veinon le thin chan kan soi thei chu te se